Kani gadega Batisi TV, bat pidang pej yaki kubor baman kasngi. Hadian jong Seng HSPDP, kebala pelat Paidbah yaka manifesto henden kasngi ka pratrek urempang, henne kasngi pat ka khandai terek ka Seng San Partai bedang mi temai ka People's Democratic Front. Kala pelat Paidbah yaka manifesto jong ka nakabenta kanik election banwan, banjir temai yaki nomik mat cakayang terbar tau ain kejela, kaban salong haka arpenyo terek mentau benai rempang. Yaki niki mat Treikam la pelat Paidbah dau chairman jong kanihi ka Seng uba pencengan NCM. Haka jelang kebalalong, haka office Treikam jongkahi kabaran hapo nongrem health shalong, ringkat ke jingadon lang, kiwe de kinoi lam jongani Seng. Kimat Treikam kiba akhmat kiba ka PDF kalabu akhmat Paidbah mentagas kadai hadian berkelalap ya ke jing kebayadai bat kirang basnong, kitrai kendau, ki anchna yeng, jong ka Meghalaya Urban Development Authority ban beklan jusho ya ke sek schedule bat kiwe de. Ki issue bat ki main agenda ki bagi reflect akan diga manifesto. Awai kelong ba adin bagi sumpu ba karim khasi jogi kamat sibon ki jiya lagade giram basno try kindo kini anjna yeng jo muda ba kiwe kiwe isure la kumbu ba reflect gede ba tapin khanya gaski bana ban khanya shu issues ba yada yega jino ba pangju ida gaski hari la reflect bagi khanya shu ida sixile lembaga amendment haka parliament kali kan yara begini nak kita berskam gitu bersama ban berskam jino try kendau ban yada nak sentral ba kumjuru ada khanya to bersama ki dorbar hima to barai nilar ban yada ini kan influx memang isu bah khanya dia pakai influx kemudian ia tak exit entry point kemudian dia ILP mereka dulu ke idea ke jungi ko ba ban sampai kita bersama hangning reflect o jadi employment kumbolong menta kastil ke baru spa aku mangi agak pun ki sektor pion tourism sektor agriculture sektor horticulture sektor mining sector arts and culture sector yang varieties of culture yang ada ban create yakini ki sektor ki such a way bahkan create yang employment di sana. Kau itu ngilap hari mentah imban mining policy. Kacung ia kalau baik kayak tungku kalau kompak kendau ni. Kalau kompak sentral MMDR kekeren macam kami kendau sorkar. Kalau banyak yang lagi di kendau baik. Jadi orang banyak haban sena yang policy kalau kom di provision tu kasih. Mereka kom di provision tu kaya MMDR. Kenang banyak dah ini Treikam mining policy. Political allegation because election is near. If election is far, I think there is no such allegation. Begitu kan situ ibu kadang election allegation ya, election time dengan kau. During my time, hamau sudah kawan raga PhD subdivision. Itu ya block building buat my building. Kawan raga JNB hamau sudah. Itu ya school, Muslim high school naga LV. Ini keren ya isnai ka veterinary dispensary halau ba. Iwan ra PLC halau ba. Iwan ra border hat apo adangar. Tell me, any of the family Muslim they can do that within 2 term. But I feel bad. Beda kata, akhirnya dia buat ka rengku ke bahasa presiden yang border hat. Whose initiative? Tang bapa pli kadiga chip political approach. Nomor account ngatrai pergi boleh. Tiba. Secondly, akan jadi begini last 2-3 years. Apakah memang good relation baru minister? I don't care if I lost minor development. Memang apa yang larger interest juga kali kasih ke jogi, kasih lagi. But locally now, we are in. I am the ngadi nongelam ke party. Video for one positioning 10 plus. I'll be in the best position. Kiko ayu muslim. Gumno bukan era.